Keseng United Democratic Party hapok kajing yalam jong presiden uba met ba lingdo menta kasingi kakatsan tarik unailar kelalum kirke ya kajing ilang ha kajing don lang uba lakmen rumboi bat kinong yalam rang ba kaseng haba kila pediang ya kajing terwa jong ba lakmen buun pelat no ya katanat kampo yeng lani home police haba keren kilat patai kubor ba lakmen rumboi ulaong pa ulong balakloy ban ino ya katanat kampo yeng bat buun lej IT no ya kasiti syau menteri rang ba kajela konrad ke sangma kenang ba kajing toket kanum don jingthut halor ka jingja jong jing sha siat yap jong nong ilam berim ka channel C ba Chesterfield thank you hakaju ko por lai thur bu un kentu yo menteri rang ba bu de ban thung daka judicial inquiry halor ka te ka jingja menta kaski ondang lawan po nong stoy ngia kendu ya u presiden ke parti bat ki senior leader jong ke parti nang benta kan ne ka jingjia ka ba ka khalai tarik ubna akos araja arfwe kaba long kaba jingjia basmusi tenak yang kajonga ngalarai ban ong yo sim chip minister ba un simno ya ka tenat kampo ying nanga nado menta kasngi ya kan ne lale khnang ba kanok inquiry kabaka sarkar kan le kanlong kabas khoi bat kabasai kabanom don kadau kajing artate haki pajba bat nga ajimut ba yaw chief minister ba ka judicial inquiry deban institute khnang ba ke ek bajia ha ka step thanga kan mi perthei bat kan shai yaw pai ba babun balang